10# oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe. Sunday umuntu nakugira tukora atandicyo to gukora utandicyo saving o saving chubano jiro to retiring hata mushkara hata pressure hati wakasenta kawo kariyari kasha hatu kantandicyo iwamburuza hatu watunga shukana za pressure naziha utine chuwa ibishi uriyabaho turiyatandurwa ki numango akasente kawo ukakariya hatu waza kufa ntabwo ico bishira nyenshakare kugira ngo warga murumo utariyefuza dinga abantu bakakureba mwene ukajumisa mirumo ukaje ngo mukureba akari member wa parliament ubwo umuntu okureba akanakora mu TV West. Noye nditendekero eri kushongora abeji kurungi omwanya gwihorere aha Fizi eri kubasika Ibanda University niyo answer. Ekirizibwe aba National Council for Higher Education kandi bine intake eya May ahamwe na August. Nibahereza short course certificates ngeya financial management, public administration and management, diplomas ngeya information technology, education primary, degrees ngeya mass communication. Imwe abari kwenda konjera aha bitabo bine postgraduate diplomas na masters nka MBA, education planning and administration, public administration nezini nyamwinji. Manyahe byombeko nibirungi, library na computer lab nebyo mulembe kandi hariho na studio eya radio eyo kutendeka abanyamakuru. Okumanya biri kukiraho chanje ahari www.ibandauniversity.ac.ug ninga tera esimezi. Ibanda University, hard work for excellence. Abeka y'umugenzi eno kwatotyo abashitwe cyabujimbi igarabushenyi no busasa bwinji nobekanye nabo eguransi kwatotyo owafa erizoba okuzikana rwo kubanza 2017 okwa munana 2026 shaitani zakasheshe ababikira abeka ya Elisa sheka nabo abambagwa shema iyo wereka jende owarushinya kanje bushenyi abeka ishaka kare kona abacamara ubwonshema Richard bakundana owakashe kurushitagata shema amabwinji owakchama bale shukshema abeka iyo mugenzi Eliazari kabutunda abakashaka mbarara abanyabuzare n'abanyamukago mukamahereze eguransi kwatotyo ecumuro eco businje. Omurebi twativese murungi twakutanjera wasiba kurungi eshaha zaba ibirizeciro kandi neshaha y'amakuru gitagacencure rizoba nizoba rya Sunday kandi nebiro 16 ebyo kwezi kwa munana omwaka ogwe2026 Elias Rutugusa hamwe na Loice Gava no rumo rw'obonero nito twija kuretera amakuru agacencure omwijure kuruga akashozi boma umurembo urwambara amakuru reka tugatandikireho omubwijure abashubuzi b'ebyo kurya abarukoro mu Katare akakabondeire barjiro mu mbera batyo nukwe kutabukira bebembezi aba football city council bagumze ngo nibenda kuguza umwanya oguba abafurireho okuguguza umugigo gwe takamanyirwe abashubuzo bwa hate n'abakorera umwanya gwa nyakimya
bwanyuma ya Minisita Baramu Barugahara okutahwekeragira obuyabira tayayire Fort Portal ngo bakora omwanya gw'akabundire ogwijwire kasasiro. Abashubuzi nibagira ngo omwanya gubabatiremu ne mubi tiguru mukabuyonjo kandi nibakorera omu bwoba kwija kwatwa endwara. Bayica basese bijugeiti bakatugambire ombire tutetekaniza basese bintu kyonka na mbere batutaire tutine toyi tutine maisi nitutina nokulya turapamanka abantu baranga katale tugenda kuli tutugera toyi tutugera ho kupama otwizi oranywa no banza kukuli batano ita kuli mu maduka kutabara obiyagwire ntule bintu byetu byona yabitwara nk'abasubuzi ebirayo kuwe karoti bintu byona yabitwara hati nibagamba ngo katale tugaruka mukasoleja kutombekera ne tombekera bikebye kutombekera. Nansuru Waiswa n'abagenzi be nibagira ngo baruhire kubihwa kubombekera bite bibaro kugamba ati byo barukora. Aha wembere y'abashubuzi ba leta ho cyagemesereza polisi RDC n'abebembezi okwiko omwanya ogwo. Naija kubazaho n'abasubuzi no kubagaramu amani abakuba baba batinire nibamanya omwanya guno aloho muguda yija gutwara baitu nabamanyisa ngo omwanya guno Fort Portal City Council ni yeriyo ne gutekaniza kurora abantu bano tubeha nambera babeire nibakora nibagaruka mu mwanya gwabo enjiro babere negwa bakere nibabona muno omusano okukujja nukubatalibaniza hati nka council tugondeze tubanze tubatekere ikidaraja hakire nambera barasobora kumurenjura n'omusano. Meya Muhanga yashabe sandi birzonka okuba bagaruzibwa mu myanya yabo ngo habwo kubahibara ntera rikereza nanka napangisananga ito nka council abantu abatutubamanyire nabasaba batwikirize mu wiki ibiri kuruga kiro kinu omwanya guno tujja kwa tumazire kutekaniza kurungi nuko abantu bantu basobole koramu no kurora ntubayi hakuli nambara bakubona bonera nambera bale kasumikanu tubayine facilities kubasobozesa obwa hato omwanya oguriyo no guterwa maramu nuko bombekeho emidara na shedi nkoko Minisita Baramu yaragire gasha kwa Dorin Nasima. Webare Nasima Dorin reka tugumize mu namakuru abebembezi ba district ya Mtoma nabo bashabirwa kurengana n'abanyishengero babo babari abukusya obuhereza burunja abantu begambirwa umushomo ogubira hari Hotel Africana omuri Kampala kandi ogubire gutebekanisibwe omuhweze wa speaker w'ishengero lihanga the right honorable Thomas Tayo. Abebembezi ba district ya Mtoma bahabwirwa kubine kwatanisa n'abanyishengero babo cyo bahwero kubashakira ubuhereza bw'entunguka umbyanga byabo. The health center series, you have a gap. You out of 18, 5 sub-counties do not have a health center 3. And the sub-counties are Mitara, Kianga, Katenga, Kabira, and Nyakizinga. I told you Rukundo Nechira Biona. I think what you have had here is enough to unite us all. Let us have unity. When we have unity, it is going to help us to lead our people very well. But when we are very disunited, we'll just find Mitoma entangled. You receive, communicate, the right project on the project you speak. Omushomo gugubira Hotel Africa no muri Kampala kandi gutebekanisiwe muhwezi wa speaker w'ishengero Thomas Tayebwa. We have 3 constituencies. We have 79
parishes. Then we have 14 sub-counties, then 4 town councils. Right Honorable Prime Minister, we request government support to ensure that the hospital is completed and adequately equipped to provide quality healthcare services to our population. Right Honorable Prime Minister, this project was budgeted for 26 billion, and I am here to report to you that only 1.5 billion was released by government, and which money was subsequently paid to the UPDF. Nakuno bakozesa ekigambo gumite. Mitoma bwe mbanga muli gumite. Muli wamu, muli n'amaanyi, muli n'obukulembeze obw'amaanyi. Please try to ensure that we do service delivery. Gasha kwa Ben Muhozi. Webare Ben Muhozi twagumizamu Minister w'ekikora cy'abantu na n'obuhangwa Mary Kamori kutesa ayerekero mugasho ogukonjera embarira omu Ministry y'ebyobwegese kityo kiwere okutamashomero okukira munonga omu myanya egitarumu. Kamori kutesa abire ebabigambirira ha mukoro ogukushonda sente zo kutandikaho ishomero lya senior omugombore ya Kisojo omu district ya Chenjojo. Aha mukoro ogu umunyishengero Kamuri kutesa yerekero kwatwaho aha wombara umuhango gw'abeja bari kumara cyamushanju bakabara kweyongerayo kuzumusiniya. 73% of Uganda's population are young people, these ones. So we must, and I request the members of cabinet present here, therefore let us campaign for increasing the budget of the Ministry of Education. We need tertiary institutions, we need skilling centers for those who have finished P7 and did not get a chance to continue. Aha mukoro ogu Minisita w'ebyobwegese bya Primary Phyllis Chemutai niwajwe kiro mugenyi mukuru John Kristo Muyingo. Minisita w'ebyobwegese aha mukoro gwo kurundana sente zo kwombeka ishomero Elias niyo muri Kisojo. Abanyishengero n'abandi bebembeze bashikira aha mukoro ogu kandi bahireyo sente okwera kwombeka ishomero eri. So long as I am there, I will make sure that Chenjojo receives something at least. We shall push it together with her until Chenjojo gets funding. And all the schools which are building as community schools should be taken up by government as you have requested. Created, it is the first time to have a senior secondary school. We didn't have even a single room of a secondary school, whether private or government secondary school in our sub-county. I thank you very much, our well honorable, our MP. Continue with it until even I request very many secondary schools because we have a problem of education in our sub-county. Chukura ni sima kamuri kura naito natekereza nk'abantu bakisuwara kugamba tekangendo mu bantu banje mbombekereki siniya abana babo basome kandi gali mazima siniya jobwera yombeka abana bijja kusoma habwo twina abana bayingi nangwa mbere ninkibaza nti abazaire bakozire kubi kusoroza abantu bakusoroiza abana bona bali amasomero gahana abateka hali y'abarora hanuna mukoro gusonda sente zo kutandikaho isomero lyetu lino Shiyaka ya St Andrews Community School. Torolenti isomero linona lyatandika kandi twina okunihiro kwa amani. Isomero lino lija kuyamba abantu bekichweka kino. Ekanisa niyo yahireyo hikitanu zitaka kandi ishomero nerije kwetwa St Andrews Community Secondary School. Gasha kwa Daniel Bingana. Webare Daniel Bingano murebi witu wa TV Sto Murunzi nyenda kusima aho kuturebera hona kandi webare na doktora na kureba TV West Studio makuru Agacencwire konka otwikize tubase kumura ho kacento garukana makuru agandi.
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyokwembeka byonjera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byokwombekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mbwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakoresha technology rispiria eco nabyombe cyese cyangale nka bendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships and Fairway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kama takajiremu. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tukizana ngo okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumba. Na wampesi yona nesente konga tanyuire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensi yona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karungi gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya mino eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikije
kugenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Shikamba neza kutwara abantu aheru zirinka hikanara kacyayi nawe yabatandati ne agandi mu uriyo protoko gumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara aheru banje ngo hari abantu arekeraho abo kutwara abantu ahera bese Rwanda beta bahezi recruitment expert re barari Amazon building mwijemba tutware bito nyeri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombuhereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building not mushanjina not emwe not office zito za Kampala nsangwa rubo wa opposite na Quarte supermarket esomu not mushanju ine mirundena itane mirundena ninga not mushanjina noti emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wagendo nkazoro mfarati murunji kandagorobi rosfo nikangara konko byamashemera nogwa mutindo rosfo isi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rose form rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruko ndahati nyenchakare nebire byombisho rose form esi yokushemera kwanje rose form esi yebiroto birungi Otwiroine chetengo chokushumo bunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omumisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju 8 mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal Evelyn Health Training Institute Mbarara City improving community health. kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo n'amakuru gitagacencuire agicwika citu ca kashatu ombyamagara twakuretera akarunji akaryo mukonsi y'umwana wawe ubwo rukuratero rugwire ubwo mwana ogwe arukwenda konceramo Twaika haru kunjira health center ya kana ahitwa shango mshaho Maureen atwikirize kandi yacoborero omugasho bw'amashereka ahamwerere ashereka umwe nagobamu okugera ngo cyo kubanza gari balanced diet ebirisa byona ebyo mwana rukwetaga kugira ngo akoreje agira amagara marungi byona birumu so agaguturu kubana tugura omuza supermarket nkahi haruhe bite biri kubana biboramu so mwana oyonjera amashereka ganyina tarukushanana no kuzibwe agaguwayo mu supermarket ningo muduka abo kwa hine biri kubana biboramu omwana guyayo ngo muibere garamwe byo ebirisa byona kurujira har Dr. atwikirize omwana urukonka amashereka tarukuteganisibwa ndwara omukura kwe onigaba korejo munda abo kubagona nigaba digested ningashi orushansha rwituniro basa kugiha mwibirisa kandi ushango mwana nashobozaje kusinga gari yago aguturu kugoro muduka ningo mu supermarket agor kushango bundi gabirukanisa ubundi gabarwaze mpato ubundi gataba koreje so omwana urukonka amashereka nabata kurwara rwara munda kandi naba nashobozaje kandi atakuteganisibwa mubiri gwe atwikirize najango konsya tikiri kuyamba mwana wenka beitu na nyina ekinda magara g'omukazi nigayamba hoki omukonzi koro kuheza kuzara omwana nitwencouraginga ngo mushaha nkemwe etakarengire obe watandikire ku munsi kokonsi omwana
nukutuma nyinenda yawe yagaruka mu buteka ekitweta uterine contraction so neraka kugaruka mu buteka hazishe kikuyambaho okutableedinga okujwa okumurukhurirana bagamba omubakazi abaheza kuzara okonsi omwana ombwire bwahi waheza kumuzara nikichendeza aha chances zawe zo kubleedinga opandi kireta uterine contraction kandi kituma nyinenda yagaruka mu buteka niwe amagara gawe gabaji ogunagira nkurabira omukonsya rukundo y'omwana na nyina neyeyongera hari icyo turikwita bonding ohurana bajangwa abana ngo bakunda abanyina kusinga bishe hariho ka connection akabana barukwiha omugonka uko atine handa aho kubasakiha so omwana na nyina nibakora barukundana kandi bakine minonga bakikanisa minonga ibitekateko kurugirira omugongo okwe echa kabiri ngo kutwagambire ngo amashereka ga ready to use so nyina tarukwetaga kumara ubwire naza kutebekanisa manyakozi y'amacupa abo kuba binjaga kubantugura ntubantugabahera mu macupa so it is time saving to ine bwire bwo kugira ngo uze kubanza waza kuteka manya kutomu fridge manya kutagasa kugira ki ahashonga zembarira yo ruzaro omushaho Maureen najyango konsya nichweraho hariho abakazi abataruko basa kugirenda abantu bonse titwena konka sande nyinji ninga shemyezi nyinje yo kutandika hariho abakazi abatakabasa kutwara ninga shukugirenda ijenda abantu bonse so ombakazi nkabo okonsi omwana nikibayambaho kugikosa as a family planning method konkecho kiri subject to the different persons so toka kigenderaho munonga konka waba onozara ko wakabiro wakashato mundu nuba wachimanyire kuni kikuyambaho gukora as a natural method of family planning omushaho twikirize najyango omwana shemerere kuba nayo nkaburwanya mayesha ibiri kandi ngo omwana ine konka amashereka gonka kumara amezi mukaga atakahirwe cyo kurya cyona cyo kubanza twagira ngo waheza kumuzara omushaha nkemo yo kubanza shemikwa nuba watandikire ku munsi eco nico kubanza eca kabiri omwana ahanyuma ya buri shaha ibiri ashemerere kuba naba nayonga nangwa abana batabona ubwako babyami no mushanga yo mu kitando muhereza ibere wari kwatayonka yamaragaruka igujejerera omusiga wegendo za gukora imirimo yawe okonsya hariho abazira bakunda kuhereza abana ibyo kuriya ninga mate batakashikiri mbwenu nituhabura ngo mwana shemereye kuba nayonka amashereka gonka kumara emyezi mukaga utajangize mu kindi cyo kuri aha bwenje twatwagambire ngo ibyo byo mashereka ibyo nibimara umwana tarukwetaga bindi byo kuriya byarubaje ebe byarubaje byo riyo notamu tibiri umubiri ise byarukwetaga aha myezi ejo kandi nibimuteganiso mu nda ushango rushansha amara bihutire abo kuba bicoro bimunonga tibikabasize ku processing ibyo kuriya byo riyo notamu ashakwa Dan Basibye webare Dan Basibye we umureberezi wa Western Kure Diocese Right Reverend Johnson Tuinomujuni nawe ashabira abakristaayo mu district ya Mtoma okurekeraho okwemereze ntuma na no kweraricera abirari ha mukoro go kusima uko wabira ryo mnyishengero wa Mtoma Juliet Bashisha umureberezi Tuinomujuni agambere ebi akanisa ya Former Church of Uganda ombusaba dikono bwa Tutagata mu district ya Mtoma obufamily y'omugenzi John na Joy Bashisha babiri basima Ruhanga no kwishuka baseire babo kitakuteganisa ngo nho orukurwo mukanche mukamba gambere mukama narukora abakuru kureba bamwe abamori abakugama motoka kamana ko byabere biri mugira ngo abanyakore bajyango engata zabere ni gatoisha hati ni gatojerwa omukusima Ruhanga no kwishuka bazeire Dan Barje Bashisha n'omukazuwe bahire yenje nebyo munda byona eyibahereze kombecero muhereza we kanisa kandi batandikireho nehuru yokutaho ekanisa nsya kanisa tekutwiza kizinza kanisa nche icyo kubanza tutegwa kigara yiguru ikarga mwecho ya wafana bundeze na utakumara twabyongera ngo itex ziri igitare twagiye twabyongera buriya
na ndoro guru because nyo kandi music kandi kwa idawa ha umiyeto nyina teko acho takachara tari ebusa ho kwaya specifically kwaya ele como se pavio ya le shongora amaraka gabanga emizireka piki njaranas twasima twayenje itombe kirenkeka kajayo omikono ya bishop kugira ngo umuhereza witu ahamwanyogo agumena aturamu agumena araramu. Abana ba John na Joy bashisha basimira abazeire babo abuko bakuze je. I can't treating the same whether you are a worker here. We saw very many workers here. Oborgo mukozo borchi barete minyafu na abatera mwena obeno orgo mukozo benoshi twena konka twaika kukora. We are supposed all of us to work. Kanu yaika ahakuriye omwena no murya hamwe tubyamo mbetanda mwena bakoze. That was something very very important. Yatwegese kujunwa nyondi omumbanda babanze kujunwa and I know omukora mukama taru kuferwa babashi bagambire nyowe nkatandika kuba umucebezo mu All Saints Cathedral 1996 up to now. I'm one of the njahate ndi permanent and pension bakonye bakanje mutubarinja munobura benza akanso ngumanje umucebezi. Omukorogu gwishireho abanyeshinjaro barukorengo mu 8 abakozi ba State House Entebbe NRM Secretariat hamwe n'abandi. Mariamu akabana akunda ranga kandi omukunda ranga tine kiyaferikwe. Mariamu akabarwa mukozi kandi okumwana mugambanyo kwimwe na wakabarwa mukozi kandi yabasigamo mukozi. And there is nothing better for a parent than to leave a God-fearing child, a responsible child. For everything good you are doing, your parents in the graves are getting marks. Ding, 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 ding. So bless you and your entire family. Miliyoni z'urukweshombo mu 50 zirunde inwe amukorogu. Umugandi abakristayo bakazinga Church of Uganda umbusaba dikono bwa Karenyi district ya Chekegwa bahigwa okwatanisa n'umwahure wabo musya Reverend Nicholas Turiahawe owatebwa mu ntebe okutwara umurimo gwa Ruhango Meisho. Reverend Nicholas Turiahawe kikwikirire ko mulisa okutekereza gano kusoma ikigambo cya Ruhanga ikikwera ko kuwanihize obwajwe kwaga obwahule ndakora ganti mukama na ikara ari mukonyezi wange ngoza kubasaba okwataniza no mulisa ebisembo Ruhanga byamuheire tumumanya omurolezi bunu bishop akamweta Kazimba wa kabiri okutuwa tuli motoka tugenda gena impura agamba this is another Kazimba hakuika ina mudakika ntaito nayombeka hebi zimbe bintu nabihinda hindura ayimpikira kashanga ibintu bije kwetagwa icyo kubanza ikanisha tugifunziremo kandi n'amabati gayoga kuzire nabwo icyo kashanga harucetengo cyo kuyamba bati kandi twamusika nisege ikindi nkashanga ikanisege etine project zo kutayiza zo kumara so ngenderire kuhangusya project y'umwani kandi no kubyara hortoke kugira ngo abahereza abarakwende bijaha bari bine cyo kubya kandi bari bine netasya. Abakristayo bajangu b'inamatsiko mu Reverend Nicholas ngunaija kutungura oburisa bwabo. Icyo kubanza Nicholas ekanise ginwa gitari kiro musingi atakabere na mburuzi kabanza kombeka yakaba ari umukristayo w'ekanisege niwe yabanze no kutakwita fari yo kubanza so yija yabo mburuzi kandi kuyabiro mwahure yaza umburiso bwa Karwenyi yakwereka amana munonga yayombeke kizimbe kiri cy'umukoreka Karwenyi kandi cyahindukire ubusaba dikoni Gashakwa ataciye Michael na Philip Murangira. Mwebare abanyamakuru bitu reka tugumizemo n'amakuru banyeneye ko mu busaba dikoni obwanombe nangwa na nebicweka ibindi ibyo torire nombe bashabwa okugaruka mu kanisa barekeraho kusisira ubwire umubintu byona ebitari kwisa makalestinisa okushabuku kwahebwayo Reverend Canon Dennis Amwine Kizinduka sabadikoni wa nombe omukwijike kiro cha Mariam. Reverend Canon Kizinduka n'ebindi yabigambire nko yanje abukristayo abayika kuja kuziciro cha Mariamo abo busaba dikon wanombe omukoro gwa kororo mu kanisa ya St Andrews Church of Uganda kija wabache icyo nacyo kitera umuranga kugira ngo ahabuka umushija niwe chief priest
nuwe nuwashemewe kuba ukabona mukuru omukayi kustaye bitu kugira ngo bate amano mbintu byo gwegese bariberera abantu babo nangwe tubekanisa yitu everywhere abo kuba ogwegese ngo kutuma omuntu ngo kutuma omworo yahinduka umugiga abana be babashome kumanya kamarya mu kwiyabirari akatine cyayi no munsi kabayine akayino bucurezi akayino no kwicaraza okushabuka kwayo kwa abakristayo kurugo marisa agarukora obusaba deacon bwanombe Lydia tumwebaze nuwe yabo mburizi wezoba tuwasaba uzabashugochawa mwabara bashijanije nabare babinse muri binji mwaba binji ahera hoshe twari bakarisa umugandi twaza omburisa wa Kinoni omdistrict ya Rwampara abakazi 65 batahibu mu kigombe cya Christian Women Fellowship omukoro gwayebemberamo Venerable Reverend Emmanuel Munyaneza marahanga habwo mukoro gw'izoba izobe twatasi abakazi 65 ahabwe imbabazi abatahibu mu kibina cya Christian Women Fellowship nimpiga abakazi bona abatahibwa okubetse kureberaho turukura turi mukazi Maria Manga Darena amuringo gukuburengiri no kujunwa najya mutwara mukama wiki kandi abana hati bariyo bahumura igasande twatandukanayo nabana kumura amakagitu they shouldn't be battlefield hata abana bamwe babire bashemererwe bariki kandi kuri yo mashomere yibari ko gato mwana omwe najafutara kandi yaza kwija omakagabo ati omushija no mukazo kugwana no kutwara no kuboroga kwa burushaka atoshango bundi abana bayefuza nabwo enchi bizire nko mucumuru kwecho mukumura kwa bana ushangwa bazire twatonda fizi tubache tubatebekanisa konka ebya rwango ebyo bushuma ebyo kurwana ebyo bushambani abishemu sirimu yabire rukumirwe na 98 haterho ne kireriya umugandi twaza kanisa ya All Saints aho murembo rwambarara erikwebembera Venerable Reverend Patrick Atire erizoba kugira ngo beteguye kiri kumara okujaguza imyaka 9 yo kuburenjiri omurinkore kana ebirabiri na mukaga okusya 30 ebyo kwezo ko kwa munana ifiterane cango munonga turukwijuka revival neijo murinkore emyaka 9 hwire itwe nka All Saints Church turye nyuma y'ekintu eti munonga ibi bikiri aho habaho n'intebe kanisa a All Saints Church ayibaronchinga ikibayeta Tales of Christmas Tales of Christmas ni ebitebyo ninge migane eri kugamba abyo kuzarwa kwa mukama wetu nko kuyazirwe umuri Betelehemu kandi akazarwa y'umwana muto ari umucurezi omujuni wensi yona omugabe oruko businje nabweco ntonda kumbamanyisa ngo twatandika kweteka tecera okucelebratinga ebiro by'amazarwa mukama wetu Yesu Kristo ukwezi 12 konka tunteka teka ngo ebiri 11 byo kwezi 12 enkumi 26 a All Saints Church Mbarara turi aba tuniti tuchango eta Tales of Christmas Abwa TV West Senyomo Gideon na Abdul Karim Sengendo mwebare abanyamakuru bitu reka twumureho tugaruka na makuru agandi omweshongozi wawereriye nabasuba kweshongoye emiryango neza kuba yigwirwa twatandikira kushamererwa jishuka ngushigatirwa beshongozi baguzwa bakunda abaratere nanga tukashashanuka ukutaha muri mitwa leta vyepe mitwa
miliyoni 3 hamwe na nitane z'abamazireyo bishagikirwe TV West hamwe na Radio West Uganda Kumbucha Fresco Supermarket Baka Electronics Agri Motors Ankole Pharmacy Sam's Crisps JBL kumanya bukukiraho terazura mushanju 8 50 50 nkaga nina amabasha kanje tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha kituzi yenywere kituzi ohure amatwenge aha mu miro nikikorwa ku rugo mu kituzi cya shitake amajyani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited abeine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi nashangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 00 mwenda And that's it for today. Till the next episode. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka erichasinjireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramu ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakachiro mutahuni ya kaberebere okumanya birukukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju ashatu 2 nkaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Alo. Ese bomwami mukasa. Mutyaneyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenungiko. Kitufu. Oyagala abisenge bimeka. Ngabi 3. Ebeyi bagigambye. Abangambye satano. Deda 7 zali nyamuko. Yidwachi. Anti danji je tusigisa ya mulembe. Anti nefali ya kitundu yalinya. Musigisachi. Global Paints. Mutia. Kusiringi. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl. Singa kweta gawabwe. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Owa. Akusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Guli umite. Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m,
and Avenida Brazil at 7 p.m. Central African Time. Only on Novelas Plus, channel 134 on GoTV. kare kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi reka tugumizemo n'amakuru agecwe gaciti cya kashatu urukure by'ubwegeso muri Shema municipality umu district ya Shema arabwira abazire abari kuzibera abana babo abintu burema hamebiri yabo nana bakabashereka nagira ngo iki ni kirubatira rubugabe bwabo agumize ngo nabo bine ebiconco ebakubasa kwegesa abandi bana kandi nabo ebakubasa kwegera abandi Johnny Chate yagambe ebi omukasheshekera izoba obyaba nashomesa abazire emyoga yabo aharubitsebo primary school omurushema. Disability is not an inability. Actually, twena okutulia twena twinoburema ahambitu konkabaya n'abatumira omukishago burema oburenjero oburenji ababana obana omuzoba n'omwishiki oburema bw'embuga bingi hariho obuteta hariho oburema bw'obutatambura abututambura omubugari. Kansara w'abakazi orukujwekera kashozi aharishema municipality Ana Karungi yajumirira abazire abarukurwana mu misho g'abana babo agumize ngo babana babatamwe imitima mibi. Nyowe nitura hariya muhanda abana b'inja bakuko niyo bakoraba kokabana nibatebye mbozi abana nibatebye mbozi byo nemurire mukoranye cyo emurire mutungana cyo omushinjo kwaizire ishebo kwaizira akashikomunju ebyo kukanogamba byo abana kwa bandishe bishobisha batebye abazira batwenda kubasima tine bwacu ahabo kuba kututera umuranga mu mutoreze school fees bagitereza twatera umuranga mu ntwendeke babatike na hatu wareba inambo kubije kurikirize byo kubatena nentunguka y'ishomerere so ishomerere turigire hare rikatandukanye n'abana 98 byahwireho imyaka nka 8 hwire nka tubase kugiye musya hati turi mu bana hirukaka basaba ishomero kwanza nibanza rigira abana rero baretera ishomero kukamya no kubagira ubwo muhereze bicoro by'abana ibikwetengwa by'abana barengwa abana tubaje kibaburamu. Headmaster w'ishomero rya Butsibo Primary School Wilkins Aine yashaba abazire burijo kuhereza abana babo bikwato okubahwera aha mashomero no kushoma kwabo mu kuhereza ebikwato abana nitwenda babakomere ntanda abana nitwenda babakoratere bamanye ko bari kushoma ishomero abana nitwenda babahe chance eyo kushomera omuka baruga ishomero babahe time bagereho umwanya gubabaha bashome abana nicenda twatanise n'abazire turebe mico yabo okutwajigunjura. Gasha kwa Abraham Muganzi webare Abraham Muganzi bo busaba dikono bwa bijera mu North West Ankole diocese bwemekere saba dikono wa katano kandi umukoro gwebembirwa umureberezi Right Reverend Amos Magezi. Omukoro gwo kushitamusa saba dikon wa katano Venerable Reverend Geoffrey himsibwe owo saba dikon wa bijera omureberezi bwa North West Ankole gukorirwa ishomero rya bijera kandi gwebembira umureberezi Amos Magezi. Ija korobera umureberezi wa North West Ankole kandi nabwo kwarubwija kwereza omukuru w'ihangere kitinisa bwenu katumushabe akora atyo tangaza ainunu obiyena achidikoni tsimaranga mnonga ahabwebyo yowe Reverend Geoffrey Msewe nenda hera korobera umureberezi wa North West Ankole kuko ibigambo birunge by'imbuka none birikoragira ranga kwatsa atyo Agre byamukama owabyamukama holistic med care oburire ashabirotirwa mu ntebe obutashorora mu madini yaba nakora umurimo ogumukwatsi we ushobaganire ibintu birabagasire kugira ngo enjiri eyo bibiro mu cyareki umukanisa yawe itarifosha mwene cyo paro yawe nakora okweta abantu ba Efeso byatendekire bona ngo beije abaganire bigambe bihamwero
ekanisa nekanisa ya Yesu kandi Yesu tashorora Yesu takoraki takushorora nambwe no bunija nasimaki ranga abireho no kurundana sente zo kugura imotoka ya miliyoni kaga okwirukanza emirimo y'obusaba dikono yebyo no kureba mu twaronda entambura y'obusaba dikono actually not only obusaba dikono ninga saba dikono wenka konka plan ekabene jang kugendera kimwe hansi na n'abahuruzi bitu kureba ngo bine entambura zirunonje munonga rero bakabona kujanjazya umurimo mulungi gwa mukama umugandi abanyadini basimira abazira barukwehayo kushomesa abana babo bigambirwa ha mukoro gwo kwijuka amagaragayi nawo wabireho minisita w'amakorero n'obushubuzi Francis Mwebesa aho muri Mbara omusha padre na mwana na mutimori kwera turwanguyi ubundi cyo kwenda kuyiho umwana nakoreka ngutyo cyarumu no muhaboreki nakoreki no tozo kuna toro atabana bariyumba humura nibizombe humuro mfite cyumuro kongancho manisa abana bizire kwenda school fees yo garaha majeraki aha masomero kari mukama gumenimwe kareke n'usinje mwe bari kwija mukama nabakunda kinareba ati ngaki umbantu ngaki hano umbantu ukuri binabire kora kari koko mu banje mukuru bo bajya mukumanya nabo kushuru bwinja bwabashomisi ile kampuni yataka kuba ningabira ibaba abatafijima abana bakushuru bwinja bicyaro cyitwaro by'agatukuru kahiriza iteka kuriya ngo mwana yana ragatukuru ayi qualification achikinga priority amwana ukubana gasha kwa Timothy Mushabe na Ali Waswa mwebare abanyamakuru bitu twaza kumuraho tugaruka n'amakuru agibyemezano Uganda, are you ready? Kasidwa ngabiri muri muhoga skulu gaga cricket over we wali concert yo mwaka singa obunene Swings Avenue Ekutusa Kovinka live and loud and your biggest musical celebration of the year shilling them 23 n'ekitundu VIP mtwalo mnana n'ekitundu emeza ya milioni nya tickets zitandiso kutundibwa MTN momo kamunyenye mu mkaga 5 kamunyenye 20 kadara emilyango tujigula okusamwenda zenyini Kovinka wambe stage ni wagidwa Belaga Uganda World ebitegekebwa Swings Avenue omwenge tewukirizibwa abali wansi y'emyaka 18 nnyo n'obuvunanyizibwa Chakabozi multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura emisi kireta amana masyo mubashija hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata Akabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa Chakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi Health Products Limited chamibwa UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushubara no kumanyibira kuciraho 0702 15 81 0M. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that you go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Yes? At school, I want to
crunchy. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Ndabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire saa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Sibabet kukebet, kubabet kukebet, sibabet kukebet, we wina kukebet, sibamane kukebet, we wangu nile motoka, yes, buli mwezi kebet, egaba ye motoka, sibamane kukebet, we wangu nile pichi pichi, anti kukebet, buli week ofunayo pichi pichi. K-Bet and Vroom! Gwe wina! Kagwira unatere kwa miunga ya chibi? Nga kumuloni guno, ogenda kufuna msogu wangu le motoka, pichi pichi, milioni 2 buli wiki, nebirala bingi. Genda ku website yafe ku kbet.ug. Ha! Kumuloni guno nawo waka pesa ku kantu poli. Aliko ya toniga star, emumnana 5 star, 5 star, 3 star, 2 hash. Aliko aliko mtenyiga star, emumukaga 5 star, nya star, mukaga star, nya hash. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful. The parent is Tuliahewa Dixon. And the child is Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watuyahewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemerwa gonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 star 80 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucisheri zagwije wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Business er busy konkati nyine stock. Omuringo nkogwe no ferwa customer murungi. Na apo ya numeda no basa kutunga roni ombwira. Tunga roni okugerera kimwa shirinjo bukikuru 30 omushabiri ni nazonka. Turukwetenga kuboye no musingo ningo mwema. Echikuru downloading apo ya numeda oshaberoni nikiba cyaho. Hatuno basagariza mu stoka yawe ohereze ba customer bawe otungure na business yawe wabo kwatanise n'abantu abashikira. Downloading apo ya numeda okuruga Google Play Store ningo teresumu ya note 8 note ishatu emwe ina emwe ishatu. Numeda fast simple built for business. Hamwe na ABC Feathers Sanitary Pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amani go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers Pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers Sanitary Pads okwoloba amani obusinge. Feathers Sanitary Pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. Come at the hour, come at the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The biggest stars from the world's biggest leagues on Supersport. It's on GoTV.
Omakuru agebye emizano y'amashomero ga siniyabwe cange cabugwizuba eya fiyasa erizuba nabwe yigurwaho omubutongore omuri Morogoro omwihanga erya Tanzania kandi mukuru yabikurirwe minister w'ebyobwegese ahabwihanga erya Tanzania Adolf Mukenda. Timu y'abahagizi ba Manchester United gore bahira obusinguzi okutera timu ya Arsenal bagitira omushweka cyo kubanza cyo muzano ogu nekwe kugumizamo gukahendera hagore mwa harubusha okusinga ekikopo cy'empaka z'abahagizi abo mu district ya Kamwenge abatebekanisa nibagira ngo emizaneji neja guma nebaho okugita abahagizi ba timu zombi omuzano ogubire gugenderire kwetebekanisa z'empaka za English Premier League eziro kutandika sandero kwija mpira sofa rwagendaje taba mu side na side mpira rwagendaje mu masaka just chances muzazarema cyonka kandi kindi ebi nibirungi munonga nza kumategeka ibintu kebi kugira ngo at least tube united munonga ogwo mpira ya Manchester na Arsenal cyonka turengo kugira ngo uniting butugite tuba mu ntogo omwe tirutaro actually the main intention kine kisao cha Rwamaja Stadium tulina timu ya Kibale tulina timu eri muri ate tulina stadium enungi. It is one of the best stadiums in Uganda. Kuvaka salamu so mfunze mwenye magezi mstafu zina ndio salamu nimba kama kusema wa coach witu aba kutole kandi abahagizi aba timu ya Manchester United abasinjira omuzano ogu bahirwe bichoncho ebirumwe kikopo gasha kwa Anthony Twine webare Anthony Twine byo eminyeto yashabwa okwerinda akakoko kasirimu kandi aba nangwa batebeganiseho na nempaka zo kwiruka aho mu Rembo mu Rwambara okwiruka oko kutayitabwa abantu binji kutebekanisibwe nekigenderwa cyo kwesimira kiro cy'eminyeto aho abiruki batandikira ha cha Independence Park okwetororo Rembo Rwambarara sente zarundanwa mu kwiruka oku nezo kukozesebwa okuhwera abana babishiki abari kuteganisibwa baba baryo mu micwe ahabwo butagira bikoresa nka pads okwiruka okuhona kwayitabwa mba MP b'eminyeto okwetorora ihanga ryona abahiga eminyeto kwerinda endwara z'obushambani otireho no kugumana bekebezo butosha abiruki abakora kurungi bahebwe medali umanyire status yawe ntiza kuyamba kushanga ntwayireberera wabasa kulivinga for a very long time and in a healthy way tuje kututikamu kurabya hubaka bokubiriza abantu bambarira kurwanisa endwara ya sirimu itortaroro turosiremo muri Uganda tutahantuirika buri mwaka kabaka wa Uganda nuwe ambassador UN kamuhobo ambassador bokurwanisa endwara ejo so tushabangu nemwe abanyambarira na munonga eminyeto mbitreka byanyu mugende mbe ba ambassador bokurwanisa endwara ejo ojubita barya kan wena bakutungenda nibazihe era from boys nani mbashaba boy child let's commit from today yambarara city n'umwuga gwitu kandi tuza gukora tambara mu communities zitu no mu masomero kwegesa abana ebintu bikwate na kasirimu especially om government obutwa bintu kura mu masomero akaba muzapiase mwabana bisomero mu masomero ganyu mukijira muzapiase so here nka youth leaders batanze nabambarara tujerizo kureba ngo wataho buryo utakureba ngo abana bato emuzamunonga abishiki mbarabaza kugabata omico yabo iba kwandaza mu kwezi kare amakuru Agacencwire aho nho twagahendera kandi wabanaga kusyaho Elias Rutugusa amwe na mutahi wanje Loice Gava no rumo rw'ubonero itwe twendezo kurara kuronje
ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Umuntu nakugira tukora atandicyo to gukora utandicyo saving o saving chubano jiro to no retiring hata mushkara hata pressure hata hati wakasenta ka ukariari kasha hatu katandicyo iwamburuza hatu watunga shukana za pressure naziha utine chuwa ibichi uriyaba hoto uriyatandurwa ki numango akasente ka ukakaria hatu waza kufa ntabwo echo bisharanye nchakare kugira ngo warga murumo utariyefuza dinga abantu bakakureba mwene ukajumya semerumo ukaje ngo mukureba akari member wa parliament ubwo umuntu ukureba akana akora mu TV West Orwo kubanza kunga ebihimba nebyo kuriya ibiri kuba byekorere heyi buri kintu cyone